Rafiki, Injili ni habari njema. Nataka nikupe stori kidogo ya maisha yangu nyuma kabla sijaokoka. Nilikutana na watu ambao walinikaribia na kuniletea habari njema. Walikuja kwa upendo, kwa unyenyekevu mzuri sana. Wakaniambia, dada mzuri, Yesu anakupenda. Nikawauliza, Yesu ananipenda mimi simjui? Wakaniweka chini, wakaanza kuniambia hivi, ukimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kila majuto, kila hatia uliokuwa nayo Yesu ataiondoa. Kila chozi ulilolia Yesu atalifuta. Wakaniambia, Yesu ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira. Hata kama ulitenda dhambi kiasi gani, ukimkubali anakubadilisha na anakukubali na anakupokea. Hawa watu waliongea maneno mazuri yakaubariki moyo wangu. Nataka kusema nini? Nazungumza na watu ambao wamepewa neema ya kuhubiri Injili. Usihubiri Injili kwa kuwatisha watu, kwa sababu si kila mtu anaelewa unachokihubiri. Kuna wengine wanatamani kuwekwa chini waeleweshwe ili wajue. Nilikutana na mtu anasema, acha dhambi, utakufa, njoo kwa Yesu. Maneno ni magumu, hayakushawishi kuweza kukaa chini na kumsikiliza. Anakuambia umevaa nguo malaya, huo ni ukahaba, wakati huyo anayehubiriwa ukahaba hajui ukahaba ni nini kiBiblia. Ni vizuri sana tukaeneza Injili, lakini tujue ni namna gani tunaisambaza hiyo Injili. Kazi ya Injili au habari njema ni kumtia moyo mtu, kurejesha moyo uliopotea, kubadilisha maisha ya watu kimwili na kiroho kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tusitishane, tueleweshwe.